Twahikacaye kirugambwa harakabushaho seed school nuko kushanga batura batimbere mwizi bariyo kwesherera wente ahamwe twashanga emfurege n'ekishara bikatahiro bwa rubanda na ruzige kandi twagambaho n'abebembezi batujyango gukora ekishayi eki kamaro miliyoni 338 ekishayi cyo cyonyine cannot be used bien katumbwiro bwenje buriyo mbuza kuzamo abo koko babimba kikora bashanga hagati yacyo hari henshoro so akabashimye kutamu drainage system yo kubasa kwa buzobinga gamize kagashoza atesha ije mizi ngahwero mu itakere bapayiringira ho kibayisa kucyora nkiza kusokinga bwa enjura yamara kugwa amizga kiyengera mu itaka cyona nkiza kuba cyaba mizi ekisayi bakaba contracting Kalisa contract yabe nakora ejeje seed school yakabashaho seed school miliyoni 3 na mwenda close miliyoni 3 so miliyoni 3 na mwenda kubaza muhire kuchikora giza yakikora yakisiga kitahwiri hata hona zikazi gare birye bitaba weko muceye cyakozwe miliyoni 3 norebero kutangara abantu bakatamo no mfurege okucwe kanisa za sente za UGIFT za World Bank n'abandi izi Ministry of Education yayohoriza kuyamba abana baho ngo batunge kishayi benyigiro mbiyemizano bekanga so atsebo wizaha ugumboni impana n'abashomire baraha ngo ayine barahaza bamuboningira bwo gukora kubi so reale kuwakwiza ugo mushana abane myaka micoka muhoriza kata cyanje basakwiza kuba beta tuyikere na cyayi cya Kanyamurera seed school muri cyamuhunga nayo twashanga cyayi cyakozwe miliyoni 50 tori kubasa kuvugira mu negari aha cyayi cyaheze gupfa cya Kanyamurera aba seed school bateme kindarugu koke cyayi kibatemere nangena nagambe bakansara bamwe ngo bizazo kuzika abo cyuguzi nikiringwa ninka cyuryo mfuti ekishayi cya Kanyamurera hamwe n'abibire computer exactly very good tone nka community batumbekera seed school kweza kujombeka seed school twafuna mwemero n'abana batandika kushoma konka unfortunately seed school yatuberekizo umwaye gutwa kubentushemererwamo Kanyamurera abana bakendire abwa seed school apremero kuza handi chukuletwe mpano ya seed school ka forcefully occupied primary school structures Kanyamurera building zaziriya primary ne ziriya secondary ne bya government so tarho munasindika yo head teacher munozibira secondary bayangu secondary yabahamba banya primary yabahamba echa Kanyamurera ninjimanyanje ishweriyo turiyo tujikora urutafa Aishomero rya Kanyamurera seed school oko tushangire mu computers government yabahiro bwate tarho neyo mbazi amara gesons bakiba computer kwata document itukumanya bakiba computer azikora ngi 16 nimbuza ayo musango guha bakakoma bahi kugira ngo abo kuba dino muntu utukumanya oba kugira ngo bakatwara agwezo computer kandi aro kamera Kanyamurera abantu tukabakwata twabato mukoti nangwa n'ingambira nerizo bamba appearing mukoti so that one has no cause of harm echo twaje marahona teacher korokwa kutwire dugom bintu byachi building zo shangira neza government nano Kanyamurera zishangira neza chi is buildings tizabakozi ba government so echa Kanyamurera ndiye ninchikwasamani nchira wira kuchishoma nachetegereza mukuru wentebe ya katana bwa district ya Bushenyi Prosper twebaze yaraganise kutereza bishobero mu district eji tutangiye financial year ebyo nebye nyuma kufutangiye financial year tukore kinte kiri cyo barabyo ngo yombeke classroom barabyo ngo yombeke latrine ndumanya ngo hamere meje hari amagoma no bwako bagatari mingi kunka twarecho umuntu mukuru rejo yito tritire risho ekyo turarebe ngo kirya mutindo amakuru agasha kwa Michael atwakire